Kena mena nonda na singani kua ena nonda viva yalo nganga taki na buguni bosi ni klo ena choni ni kana wase tini kelima tiki ne vitu na bosi ni turanga tiki na kile levu weekenda weekemni ni boro tukuma ena kabin singani dai kana turanga chisu do tubi yau kasa tubi kemundo na nongu bosa ka kedanga ndo kreni ndo sanganreva ena solia na turanga enda kelama na ndinongo ni o chisu kwena bweni ndina anonde tavi okenda menda bandeitaka kanda banga ngado taka anonde vio kani watakena turanga ko chisu keni karua mo bandeitaka talanga mitubiko na buasa ni turanga mo kilatalanga na ndinongo ni kalo e binaka tokoya mendo sotaba na nonda lenga ke bakasa ngado tuna no mubio kani banga tara ngona bosongo if you abide to live with Jesus, be connected to Jesus. Keni karua mitubiko na bosa ni turanga. Spend some time na nomo o taura na bosa ni kalo tungana ka marre kina no mbula na ngauni na nomo masu kauta na bosa ni kalo buana turanga ni o lago bua ena rongodiko na turanga ena do televiko na turanga ena do pa ngata ki kutalanga na turanga ena ba tau toti ni ngono ena tikina ubina kata mo mai wasechu weekenda ka ba mimi tacho na nomo veo kani batake na turanga kena no muni wande tatu na bosi ni klo ga ndo toroba na klo ena masu ni o kota wa na bosi ni klo kena no mulenga kena no ngangade kuni ngola raba na lutu levo ngo mo sema maikina ena programo ena na rongo de just chatting with Reverend Inoke Baleinauluvatu ena walu na kloko ena kavi Pacific time where we came ni mai viti ena tolu na kloko ena singa bara umbuka kabakina na singa tambo na tambo ke ena tolu na koloko ena kabi ena na verongo di domo kina ka bo mbota ni na vebuke be kenda na turanga no masu na be sotabi be ba kalunga taki ni maro na bosi ni klo ena bandite kimni na no bosa na ba tawo toti ngo ni kalunga tatiko au ba mo tela ni be kimni